Moni bantu yang na sakata podet ay menciangki tugul sakaratan wa o kapeng bang kupuran sematrai ko JS poiki sabul me kupur sulap katin kai ber kon kala ben sangoro isunan ken likan nan keni leben mor leb mor o sabul men tun winu isek ranot pilihan suwota pa so ye tugul sakaratan kai boni bang kupuran wasala balap sangoro namor ken winu kasabul wawat bang kupuran sunan ken wewat Wawala bang kuprendikan nan keni pilpatron on kilabenmer wasai uluso kan koros nalang seriso kan koros sumakan mesin cakai lengleng konat kan koros pilihan suwoto on kri sumasen kusapun winu koros pilihan kan koros obil amal cuman warang kan koros wawat min bitpuna segi speakeran pinan kukusinet keisakan winu kan koros o honorable members kan koros Pilpuna siya ko wawat sabul man wayson ko pong labalap o bilman kamarak wawat ong tun wayson uisak sang luka lel tuwari o bil morawang tun sang pipikan nan wayno uisak. Ranwat ewiya irakosanti may ilag pa sabul matay pawasan pa niralaw tisu irachikichikisu may ilaki ki Chief Minister and kin report ki iran way nin chapin ran and chapin and pinang kukusinet o report word pilka kuyawi niyasu kan makona rupueki report word esote epol kayu ran and chiapena imagareta imenjiangi tumul sekaran misik pangkupuran kalap sangro o sunan kan speaker honorable members kan chorus o tun wino usak kueki pantalan report word monsa iso prakatun kupura so 1 minute puyanka Tulan ang pagkawat o patrowanta irakan na sabul marobis patrowan sumusungan pagkalap iso abmelin tunwo iso no isak. Moni bang tulan ang report mutmutwat ay men pagkita bang kupuran kalap iso ay tungon elep iso kunin. Pilihan iso waduran kajun kupura o yakap tatawang sabul matay patro ta masin mangay puan kaksansya long tunwo no isak. Nanay chungul report iban tapi kita report ki pelian polis te paliyo magan kokio apali onobak meleli en wayward. Iban sensa long tun wayno wisak makichay tun wayno wisak paspato ni aramas silikit sama. Ang bilkak sensa may ray mana ka plummen mapuko apalwat. No waywe ki may ray ba nagbas yung tun way wisak ong emen iray emen ray ba mapuko apali aramas wano pukisama. Irowat makareta imenjiang ki paluwat puan kak sensa long tun way wat uisak pun kapal me paluwat paspatulol eri ragatul kubura puan kak tula ni tuamet public safety tuntotok lumen owan mo magana pali paluwat si chala panan riakit isisa kisu o metatokla ri chala panan kit paisa palusin paisa riau o meluati ye chala kit risa palusin risa payo ongnan uya benarai tumal tatongkan traffic citation me silisa riau business citation me issue curfew citation sorta reporten puik salatak riau reporten puik salongalan aramas traffic accident riau trespass sorte o kawanapag sorte. Mette vantola o patulang ng palian treasury te paliyo magkikolokol te apali moni ang government in wino. Tuntoto kriyaman o wan moni maganapali paluwat si tala silnan kit Paburi isa kayo, tama tatogla tala sinan limabuki isa payo, sin tumisa kriyaw o maluwati i tala tubuko wano sin paisa kwalo. Tama government would kasi sang na local revenue patpatun tala riyanan limakit, sang state revenue sharing patpatun tala lok sinan Walikit ipukuwan isak o operational surplus sang fiscal year isak tuwaw paspato ni tala nen
packet isibugil may silu sin 26 limau. Uncollected revenue sharing masang Bombay State sang fiscal year isak silu lal isak kisu paspadan jala lop nen wolukit tuopuk tu isak kisu o makapatsmana karos tuyada jala balap wonnen wonukit tuopuk isak since won isak limau. Tama utan rekrutita sang non projected revenue local sharing merekrutita paspadan won jala Rianan silikit tuopuk tu isak kisu since isak limau o tama kato sang state sang non revenue sharing me patroto kan kusunet state law number isak ta silik riau le pilal isak me paspatron wonin jala limanen wonakit isibuku woni isak kisu an sukse teban tulang pan public works o engkak sansen metro to kriamen na pali baluwot o won munu na pali baluwot sangarang te paspatro ni jala rianen riuki isak riau o tama to toklar paspatron jala nen tuokit wonubuki isisak tuo sin spice silu o meluwedi ye jala silubuki woni isak kunu sin isak kunu ambilgak sansel me baluwot mo kogi kasela te patron sang kit nan weiwot o poinen sabes wot paspatron ni jala limau ni eulek tangi ambilgak sansel me baluwot makliang patron state o apali Christmas o New Year cleanup o kosantuk sabes par sotro kan poiwoi project kan menukir nan weiwot kayo utroi urut paving paspatron jala Wallen limakit yusmaru paving and maintenance lukok paspatron jala lop panen who others tanks and pipes paspatron jala limanen nanu roadside railing paspatron jala limanen who solar street lights paspatron jala lop nen nampo o nangkang road paving paspatron jala pagit project mobil nakinan winu Trail awi autautan jambas wot imwot me dispensary na awi state government and kachkida the patro wanda tupsunda tok o chunda tok project mobil imsaklar nan we wot U5 section project and war me funded tang small grant program o ngak sensel me paluwot patro to sam pan NGO project kan me pa yawi ye pan road maintenance me paspatron jala wonnen aturui road maintenance me paspatron jala wonnen lugok road maintenance me paspatro ni jala silnen uda causeway ong naniseu road maintenance al me patro ila chakayu paspatro ni jala silnen option chief minister chundatok riemen magna pali paluwot chang na won monme apali paluwot paspatron mon jala Panen silikit silbugi, tama to toklar paspatron jala panen riogit wolbu paisa kwalu sin punisak silu, o tama luluwa paspatron jala papkil may sakayo sin silisak silu. Pan paluwat palian executive to chief minister, division riau bil patropa, may social affairs, o angkak sensal ong chonway me activity karos me patro kauna patar pan paluwat kat tay patron kautu pueki kabisale COVID-19 makapetia sampa. Bilkak sensal na tama bil kauna pan paluwat si kauna patan impio kay nan parwat on wisawat. Paliu ma pali the natural resource management. Kak sensal me paluwat tay paspatro to winu paspatro pan kapal and paluwat pueki sutok pan state government or local government ime pitata dredging the ororakan mesotre sandi te uungata supplement winu tosan. Pali me pilkukuta pan natural resources management advice report me apan apali impiokai o youth and sports. Total calculation on municipal government operation paspatro ni jala rianen wunukit wulukuwani sa payo o tama tatoglar paspatro ni jala rialok nan tuwakit isa kwalu since isa kwalu o me luwati ye jala isikit walupuki paisak limau sin isisak riyaw.
Project o program akan available pan sabul matrai office the office municipal government ye PU teacher triamen me emen kin patro awak school emen sharadak school temporary police act makin apali Christmas o New Year operation o one mon makin apali pinwot patpadun dalar riakit epukil meisek e project me ongoing an success the police personnel contract limmen o one mon ma apali palu programot ye tala silukit isipukil meisek o en pilkak sainsal on tron way me one mon me patro to sang state me patroni 188,000 patro sangar nan monuot o trapiatar sabulmen way trust fund deu me patroni 100,000 en bilkak senselem tron way me mia early retirement program riau the early retirement program patro younger tron dok riamen me kombal di sangar tato ab alayer arasungol salary sumpar riau o one monuot patro tala rianen paket 50 paisa payu farewell reception and Christmas activities chala silikit UCV the corona volunteers and kak sainsal me sabul matai lobis pil patrona ta kachkida chala nen riakit pon yang suwase arai sungol te sabul marai pukokan marasum na pali yang way o moni me patrota pon yang katok moni me patrota sang congress pon na pali ale separe me patrota salatak nan winu chala isikit epukisisek wono sis wolisek en kak patang report word mainko en kak sansal me puiniu te puinin tol meteyu me patro winu me UCV te corona volunteers me tapiada program kai o chape sabul arraitumal program chap kita te chapta nan food security ma palier mar ong champasakan o rice ong champasakan pil puinwat Neker face mask on school riau awak school o salatak school o bil pinwat bil patrowaner te kachkita face mask on penene en winu isa e project me patpatukan pinwat di project kan kawata numon kainen numon tutu riau e ban patro awak school o e salatak school o e program ongoing met Pinwat sung-sung na police stimulus program on winu on iraikan me paspatro pa low income. Hari en kak sansal me iraikan me sansaler na report wot yeyi iraikan me pan wiyawi o wiyawi te negir na sabul mamail o biswot. Po yung kairla ay tungol report ay men pilew wiya ay tungol segaran kapeng pang kupuran monsa pusyo. Ligand nan kani o tron way watu isek puega kupura mail me sansaler monsa kusyo tron way watu isek iman pakik jailen eupene sawas pene minimin pene o kachanga way wat po sabul matailar masen kap tungolin ku bepol o melele lan way wat kajai kati sokalam o ter chukutisam kupurin samuro nayo me Pedro Moses ma kupurki tenek peseng sabul matain alap on kusa pun wayward pokicailen kin kama kale puen ka kiyang wiya kelingan ben winu puen ka kasaleta minimin en chikichikan way lasin kalangan mo iso utun way isak kalangan promay